Мен белесем, сайлауда иштирак эткен кадар беким иштирак этерлер. Беким о кадар да иштирак этмезлер. Мен белийим тап о кадар катты сыкмазлар. Бу чөнки сайлау дегил, ерлі депутатларын сайламай жаклар, тек ана ясага деңиштирүүлөр кечирежеклер, бір кечер деп тап о кадар баскы yapmazlar дейм. Биринчиси, экинчиси бүтүн семейдешлериме ve Kırım Tatarlarını destekleyen insanlarga, Ukrayna'nın tarafdarlarına ricada bulunmak isteyeyim, barmamaga bu referendumga. Nasıl saylavga barmadık, kimsege bir şey yapmadılar, yapolamadılar. Bu sefer de bir şey neticede yapmazlar. Ama baskı yapacaklar. Evet. Baskı yapacaklar büdjetten aylık algan insanlarga, devlet işlerinde çalışkan insanlarga, iş adamlarına bir baskı yapacaklar.